Dedani sarang sami sanewan yang titian, kabeh ajeng lugrayan titian ngaturan pangan janima. Om Swastiastu. Rikanjekan parade Baganjur, Renggongi sane becek puniki, sane kemargian oleh kantor perbekal Desa Sumerta Kelod, Garjita manah titian sarang sami, duaning seke trune satyo wahana dharma, Banjar Badak Sari Sumerta Kelod, sareng mewilet turmaning ngaturan tetabuhan Baleganjur, sane mamurde langkah. Ring gending langkah puniki, penanda tabuh nyar sayang ngangkat rasa girang utawi happy mood mereka diuntung. Ring tengahin kehidupan remaja, teruna teruni akeh ngemanggihin rasa sekali cemas, galau, sedih, tegar, percaya diri, lan girang. Ring tabuh akeh emosi puniki bisa diangkat, nanging untangipun ring rasa girang saking ulun rauh ke undang. Tabuh kekawitin atau kesan manis lan girang. Sekekidek tempo keangkat, keubah lan bervariasi. Interaksi suaran gamelan sekadi suaran kendang, reong, lan ceng-ceng saling sautin, saling timpalin ngangge kombinasi motif-motif ritme, melodi, suara, tempo, lan pepayasan kotekan, nika sami ngewentenin bakudang-kudang bot utawi rasa. Langkah demi langkah rasa berubah, rasa girang mendominasi. Untung lagu rasa girang kehias untuk emosi-emosi sanilian. Yaning rarah reguri, hidup puniki indah, girang, mau tamu, ya diasun akeh wonten masalah. Rasa girang lan tingkah mau tamu niki patut dasar ngeruruh jati diri. Padam-padam prati padam, arhati iti prati padaika. Buku Patanjali Yoga. Rikanjekan ngeruruh kutamani urip utawi jati diri, sahananing langkah sane jadi kemargian, patut berdaging nilai utama sane pacan keanggur langkah selanturnyane, mangde ngemangguhang kautama. Penata tabuh Imade Yutyana, pembina Iwayan Lindro. Puput atur titian aturan para santi. Om Santi 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 Om. Inilah penampilan dari Seka Truna-Truni Satya Wahana Dharma, Banjar Badak Sari.